Tuna dar engzat nge ni. What time is it now? अभी समय क्या हुआ है? Eng tika nge ikal don. When are you going? आप कब जा रहे हो? Naktu ka enge iti don. What will you do tomorrow? तुम कल क्या करोगे? Hei hi tu in nge ni. Whose house is this? ये किसका घर है? Tuna kamu. I am sleeping now. मैं अब सो रहा हूँ। Muang changin kalro. Go slowly. धीरे चलें। Eng dik lai po in thudik chau soi thin ro. Always speak truth. हमेशा सच बोलो। Dot soi ngai su. Never tell a lie. झूठ कभी मत बोलो। Keima na kathok. I do my own work. मैं अपना काम करता हूँ। He na hi thok su. Don't do this work. ये काम मत करो।